ndabasuhuje mwese jye ufite inema EF. Iyi ni top 10 ubumenyi TV, mbashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment. Uyu munsi twabahitiyemo kubabwira ibihugu 10 byambere bikize kw'isi, top 10 richest countries in the world. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Sweden cyangwa uBusuwisi bitewe n'uko wabivuga. Ingengo y'imari y'iki gihugu ni trillion z'amadolari ebyiri, abantu miliyoni 10 n'abantu 210. Bibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Mexico cyangwa Mexique, trillion z'amadolari 3, abantu miliyoni 130 n'abantu 49. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Japan cyangwa Ubuyapani. Ingengo y'imari y'iki gihugu ni trillion z'amadolari 3, abantu miliyoni 125, ibihumbi 793, abantu 403. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Australia cyangwa Australia. Ingengo y'imari y'iki gihugu ni trillion 7 z'amadolari, abantu miliyoni 26, ibihumbi 22,616. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Canada. Ingengo y'imari y'iki gihugu ni trillion 7 z'amadolari, abantu 38,327 n'abantu 757. Ku mwanya wa 5 turasanga United Kingdom, trillion z'amadolari 7, abantu miliyoni 68, ibihumbi 515, 161. Bibutsa gukora subscribe. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya France cyangwa Ufaransa. Ingengo y'imari y'iki gihugu ni trillion 14, abantu miliyoni 65, ibihumbi 529 n'abantu 517. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Germany cyangwa Ubudage. Ingengo y'imari y'iki gihugu ni trillion 14, abantu miliyoni 84, ibihumbi 558 n'abantu 788. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya United States. Iki gihugu cyasubiye inyuma bitewe n'uko umwaka ushize cyari ku mwanya wa mbere, trillion 50, abantu miliyoni 322. Ku mwanya wa mbere number 1 uBushinwa, China, trillion z'amadolari. Ingengo y'imari y'iki gihugu 113 n'abantu miliyari 1,499,000, ibihumbi 175 n'abantu 232. Ndabashimira mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo, bibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane. Jye ufite inema EF. Ciao ciao. Ukora subscribe, Imana iraguha umugisha ndawugusabira. Jye ufite inema EF. Ciao.